Jadi dewe majalah horas di hampuna raja di hasuton nabe. Jadi jolo masih sukunar johame dong aparte di zona dia bang. Jadi bahaya tarung aparte, rak mengalusi kita lah di pasar hasuton tu kita gajuk pada kunano, rak makataho maita. Harus berwata di sini, gak bicara horas. Jadi makatai mahita suhu nami. Makatai matutupan din oy. Gokon do si paimao jojo do si alusat ngasa betong gokon muna duhami pande muna. Asa BHB dengan anojud pangbatong songo dia dua habang masih berlujung songo matu pia horas dotok kamu na suhut jupang nami songo ni nang hagi nang sinarya. Jadi masih suku na mahita mangate tidak uputta rejo jolo martukoto siya lagundi pino kadyo uputta na barjolo takas do hitam tong manghutoni siya pudi asa si simula ni suku mula ni hata besija ni marhata-hata di pasahat tamu tuho di so di pasahat tamu tuhami gajut padukunan iba na Marision, Boraspir, Napuratiar, Rigi Sopak Suhi, Bane-bane, Dohok Baringin. Asa dia malaklak na dia monok na dia mahata na dia manidok na imasa ni hata dia hamuna raja ni hasuton nabi. Dia hata na raja nabi paggabi parorasa. Gabi matutu di hamu raja ni suhu nabi nga di hata hok kamu biat tong bobuan ni gajut na pinasahat muna tuhami ibabang gabi parorasa. Ido oputta raja dari oputta na barjole asa takas betong uju purba takas betong uju kola takas betong kita na baru matuk tumakas mahita na mamora si takas di paggabi parhorasani takas mau mang berbobo mau lihat mah pada nami lu nggak manukuk kamu tuh di si takas ni paggabi parhorasa kasi maham itu di bulan hasu tu amang pada nami dinong diare salpui dinong maruzung nguli dainang nahoholong hami nama tahatto mahami dia ada persermatu dia ada di perpudi dia jangan orang habis parana tu tuan nami nama ngido mahami pada nami marhite suaranya kau ningun ngamu anggi matutu kita ingin hono putar ya batas jalu hut hatta mangido nai marhite ningun ngamu nai saat disapeho matutu di hami tujulan naro paparan di nangi ai ma panggabe parhora satu tujulan naro asama rumah hami tong dia kapangomuan saat di pasu-pasu putar ya batama hami mamagabe dalam mamora dia tanon nangului akaturan ini tuan tuan hendak putar si jolo-jolo tu ima sakasna pada nami gabe makuk menang ros di hamuna suhu nami ngadi hatau kabul betok si takas di banggabi parhorasani ia nong jumolo do hape di halak tuhatta ima dainang nong saurun madua sa tonga-tonga muna rintah himuna dosta hini hamuna sa luhut na hasuhuton mangotak kami na malo muna asa adong atok batimbo hono lulut to mata na tuput na bartua di bata asam di atok dainang nong saurun maduai di jalo gabi parjampar di siya muna jadi siya kami biatong na malo muna do hono nami do mga sulu-sulukan ni na tua-tua palti mabulong ni si halalo mabulong ni upopo manupak matong di hamong uputan na bartua di bata makorasi ma di hamong usaha lanyopo baditag pagabi tumadako si taduan are ni hamong do suhud kalau hubere kami do hamong nambar si paululuan asa parantara ni cium matong di songgo biang baroba oras matong kamu binompar ni tutuan na tinggal di timur song-songo ni manang na tinggal di huta saat matong sulu saat matubotian na duk saat no di patu pahamu ada persaur matuan ni dainang nong saur matuan saat matong kamu na tupang gabi jala saat mau nak tupar horasa songo ni masa ni hata siya kami na malo muna mangidutiki hami sa tok pinama asa hubay kami juga nak puji-puji atau puta na bartua di bata asanggi atau di acara persaur bauton di dainang nong saur matuan tiuru laut tadi bagas sa sadarion jala dame hita lau magulahosa jadi hok mahita di hazong-zong atta unak pola di tortor ya bang
suhu nami suruh hamu masalah buru di sama kalak boras tir. Hidup helak. Korasok pa mo ito dahil dito nga ito ang magda. Para makorasok gitu. Rabak korasuh kita. Horas, horas, horas. Jadi mulai mandi tukang nami nungat akas dulu nak buka mutuan tah jalan nungarani ham dulu nalo baklok kami ya ada pasar bayu